Мен тұрып барат кем же отырып барат кем бе? Байке самолетті бары отырып барат. Аға қойшы, базар жоқ. Официант! Здравствуйте, я вас слышу. Мен қиналып отам. Вот терезелерді ашып саллачы. Извините, пожалуйста, в самолете не положено открывать окна. Қиналып отам мен, давай тоқтатып қалшы, мен түшем. Бишкекке эмнеге баратасыз? Бишкектен ары Караколго. Мен да Караколго барып атпайм беке. Чоң барып турбайсызбы? Bu öldü. Kayaktan söyleyeceğim. Atırçay öldü bu, onu tutuş gerek. Polisiye kalk baş gerek. Kaçı polisi? Tom bagajnik, Труп? Здесь в багажнике труп. Открывай багажник, юморист.